Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa ye di etiri beto asem no free titio bakata gente sa menunyo ma oba eye patensa de yi no onyamuntum ya oba abefa akonwa no akase de be kire Gyaasefo ntimi de naba yo katati sa de unia kani na mo so hin kani wo se patensa afa no nyame aye wadmo a o manya wo hin that's it efia ano boku are no mawa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa ye di etiri beto asem no free titio e free titio ma kwa ade no ya fa nto de da na efrato odma kwa ba ade oba asante kotoko kufo okun afrana nanu ya kwa no ohye kotoko je mi bi okufo ne ye ekun bia ebedi na nti asie wo asante kotoko no no katachi ni minu anu monche oyi no ama chonano ngo Gyaasefo the friend Dr. said that nanano wo sempa Dr. said that ya oba abege petransefo amaye abeke to be was in teacher bia one can temtem che that's my life and every chapter I get prophet and I never say so even yes when you do so the saboken so bapeni ni kuna sufoni bisapeni abi no no we bia ma petansa ma bia na madalma ni so mne fa ko chiwa na Gyaasehene we na pato no zamane ko ni ma se be se hu se asante amane no ba peni ana ohima yi nipa se bodle me Gyaasehene na so dia koma mpenfo no ana mpenfo nyina nso so aso mo meboa sa na ye hwe ame ho se amane se eda ho ntimo mu janya mo ye nkunya so bo na se mo hwe munyina muntwe mu bia ma na ntwe ni bai bomi sampanso afi bo mu ade nze nan Gyaasefo sabe ede eshia ni eshia enti bomi sampanso bo mu ade ya said Gyaasefo etie sabe bru de fata katachi chame muso mai na de bae no ye de yenwe eba betre eno no wadaruma yo de wadawma katachi wadawma mo so mba ya mu kuta mun sam bonisa pentu ani bo mu ade wadawma odi what we say just yo anjame se de katachi ene nanano Gyaasefo ama se doctor ya jino feso ya jina wa train e be se na adas yo wadawma katachi se de na mo so yin kan wo se wadawma wa ade fefe dia ma ya ma wo mo wo se no adas kwada fo that's it de mi ni se bi das ya na fa na mo go yes
for the